U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Da bi izobličio fariseje, Gospod Isus Hristos ispričao je priču o velikoj večeri ili velikoj gozbi. A ta priča prvenstveno se odnosi na njih sa kojima je vodio razgovor. A znamo da su fariseji bili specifični ljudi. Pripadali su toj jevrejskoj vjerskoj stranci, a drugi su učili vjerskom zakonu, a sami taj isti zakon nisu poštovali u srcu svom. Gospod u tim raspravama često puta ih nazivao okrečenim grobovima. Priča o velikoj večeri glasi ovako: jedan gospodar domaćin priredio gozbu i poslao sluge svoje da zovu zvanice. I onda počinju zvanice da se izgovaraju, kako kaže Sveto pismo. Jedan reče: ne mogu doći, kupio sam njivu, idem da je ogledam, molim te izgovori me. Drugi rekoše: kupio sam 5 jarmova volova, idem da ih pogledam, ne mogu doći na večeru, molim te izgovori me. Treći opet reče: oženim se i ne mogu zato doći. I kako veli Sveto pismo, Gospod pričajući ovu priču veli: razdjevi se gospodar i zapovedi slugama da zovu siromahe, uboge, bolesne, da mu se napuni dom, i tako i učiniše. A pozva na kraju, jer biješe još mjesta, pozva ljude sa ulica, trgova, nepoznate, i napuni se dom gospodara. Kao što rekoh, ova priča se prvenstveno odnosi na fariseje i na tvrdokorne jevrejske prvosveštenike koji ne poznaše Krista Gospoda, koji ne poznaše i ne prepoznaše njega kao istinskog spasitelja i Mesiju, te ga još na kraju sudiše i razapeše na krst. Jer Gospod Bog je prvo se obratio jevrejskom narodu, slao je proroke, pravednike, sudije starozavjetne, i oni prezreše njih, ne obratiše se, nađeše izgovor. Na kraju Gospod posla i Sina svoga, Krista Spasitelja, da napuni se dom Gospodnji, da bi on pozvao ljude u crkvu Božju, da se ispuni crkva Božja, ta svečana večera, gozba. Međutim, ljudi se izgovaraku, jedni ovako, jedni onako. Gledajući i čitajući danas priču koja opisuje ovaj događaj koji je ispričao Spasitelj, ne možemo da ne primijetimo da se ova ista priča odnosi i na nas, draga braćo i sestre. Jer evo, trpeza i večera i gozba Gospodnja postavljena je izobilno, i dalje dan danas je postavljena i postavlja se. Međutim, svjedoci smo da se pojedine zvanice izgovaraju, ali oni danas to čine možda na drugi način, pa vele: ne mogu doći, imam nekih obaveza, imam nekih poslova u nedjelji dan kada se služi liturgija, ovim danima radimo, nedjelja mi je ovako za moje privatne poslove, ne mogu doći. Ja sam vjernik, ja slavim slavu, ja sam kršten i tako dalje. Međutim, taj izgovor ne vrijedi. Drugi opet kažu: ne mogu, idem na druga neka mjesta, idem da se vidim s ljudima, idem malo da sjednem, da popričam, da završim isto neke poslove, opet ne dođu. Treći kažu: odo s porodicom na odmor negdje, odo na ekskurziju, odo na izlet. Crkva može i da sačeka. Međutim, ako želimo dobro svojoj porodici, svaki čestiti domaćin će prvo povesti računa o njenom duhovnom zdravlju i zatražite Boga blagoslov, blagodat i milost Božju, da bi njegova porodica bila sigurna, stabilna, zdrava, i tako bi svom domu činio dobro. No kada
pomenuti porodicu, draga braća i sestre, i u ovim pripremnim nedeljama pred praznik Roždestva Gospodnje, naša crkva uz redovna čitanje evanđelja, kojima nas izuzetno poučava da bi se pripremili za ovaj veliki praznik, ustanovila je i porodične praznike. Evo danas naša crkva proslavlja Matericu. Majke imaju izuzetnu ulogu u porodici. Kako kaže izreka, majka ili žena u kući je stup kuće, a premudri Solomon još u Starom Zavjetu davno govori: ko će naći vrsnu ženu, jer je vrednija od skupocjenog blaga. I zaista kada pogledamo, majka je ta koja usmjerava, ona se brine, stara prvenstveno za svoj dom, za svoga muža, a najviše za svoju djecu. Majka je ta koja, ako je vjernik, može sa svojom ljubavlju i pažnjom djeci da utka vjeru i da njihove duše zagrije za sva vremena, da pamte ljubavlju prema Gospodu Hristu. Ona je ta koja prekorava ako neko skrene sa puta, pa i brzo ga upozorava da se pokaje, da se vrati, da se ispravi i da nađe pravi istinski put. Sveti vladika Nikolaj, opisujući ljubav majčinsku, govorio je i zapisao je kako je u djetinjstvu bio svjedok jednog događaja nemilog, kada je vidio da je žandarmerija izvela nekoga razbojnika da ga strije. Iz te mase koja se okupljala da vidi tu egzekuciju, javila se jedna žena i molila i preklinjala: nemojte ga ubiti, nemojte ga ubiti. Nije on tako loš, ja ga poznajem. Iako je učinio neke probleme i grijehove, ima i dobrih dijela koje je učinio. I na kraju ta žena kaže: ubijte mene, nemojte njega ubiti. Ispostavilo se da je to njegova majka. Pogledajmo, draga braći i sestre, koliko je velika ljubav majčinska, da ide dotle da je slična ljubavi Božjoj, Hristovoj, koja se razapila na krst da bi nas, ljude, spasla od grijeha. I danas, draga braći i sestre, sjetimo se naših majki, iako imamo svih sigurno obaveza i poslova, makar danas nađemo im se, javimo im se. Ako nažalost nisu više među živima, pomolimo se za njihovu dušu, upalimo svijeću i na taj način uzvratimo tu veliku majčinsku ljubav. Neka na zdravlje i na spasenje sveta liturgija, draga braći i sestre, majkama i našim ženama, hrišćankama, čestitam današnji praznik, neka istraju na putu vjere i neka se ugledaju na istinske hrišćanke, majke, koje su mnogo dobre učinile našoj crkvi i našem narodu. Amin.